Sinta kasayang ani oy. 63. Yeah. Wala, dako. 61. 61. Ah, nara. 64. Yeah. 62. Paborito ka sabi. Ah, nara. Kasi makakakuha mo. 23. 1. 23. Dili ba murag nan. Wala pod. Ato sa kabit. 22. Lala. 22. Sipang Boto, 22. Wala. 20. 20. Wala, balik ni Marco, yaha. Gidamtan pa na sa iring. 21. Imong anak sige lang. 21. Ate Mali. Ate Mali. Ato na tamatisan. 59. Pagamay-gamay lang ni, pero gamit kayo ni. 59, wala. 56. Wala. 57. Ngano lang lip 57. filter na ay. 58. Filter dai na. Hala. Basta dili 58 imo hapad. Okay. palaban sa lip Okay, karon. Ang dako nga putos. Numero 72. Yehey! Picture eh. Kailangan dito. O di apa ang usa ka dako, usa ka dako, do ka dako dai ni. Numero 73. Yeah. Da. Oh, ang taga Manila nakabunot. TikTok. Oy, yawi nasa house and lot. Yawi. Ah, okay. Dai sila me. Bunot. Kisay wa ka bunot. Ari lang bi. Oh, sure. Isay wa pa ka Unsay mo number? Dawa ko nulit. Dalawa day. Oh, 18. Asa man to 18? Murag nasa pikas. 18. Gamay ray mo halami. Ah, gamay ra imo haday kay nalit man ka. Ani dugay po nim hurot. Ah, okay. Ang kay si Kunsi, wala bonote si Insi. Bonote ting palihog. Ang kakanura, wala pod. Unsa man? 68. Asa man to? Ay sa asa man to 68? Nura. Sige dai ko haday. Anak ni Juby no? Tang. Adara ay kang insi konsing. Okay. Kinsa kang kanura unsa man? Tara. Unsa 54. Ari lang gabi. 54. Asa to ang 50 eh. Juby. Apong na riyo. 50. Ana ba? Na, yung mama no, Juby. Oh, awa ko gilo. Lagi ba pa kayo buya? Sa pagita ako no daing 50 adara. Video day na. 54. Okay. Ya dita maglangan.